Tigasat. Napalabas, iti panangitulod ni Angeli iti uliteg na, nga agawid iti probinsya. Adda nadlaw na alugan amang sursurot kadakwada, ngem pimmanaw metlaeng tinasao alugan. Nagsublimet ni Monre iti bar ket nagtrabaho manen daytoy. Naikawan ni Anaya, tasaanen akas iti sigod ni Monre a makisarita kenkwana. Gaputa mabilbilang laengen ti balikas ti baro. Kabayatan na, ipatungpal kuman ni Baliko ti papaaramid ni Roko kenkwana. Ngem kelaat niya danang sirreg kadakwada. Ket dinukot dangarod ni Samuel. Naragsakan met ni Roko tatimbaga ni Baliko kenkwana, ket dinispatyanan ni Samuel. Iti panagsarsarita da Roko ken Ariela, adda na ibaga ni Ariela iti lalaki. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Roko, addan atap wenno pattapatak, no asino ti akin aramid iti daytoy. Asino, Ariela? Ni Webilin. Anya? Isulaeng met ti amok amang ramid iti daytoy. Adda posibilidad na kasta, Ariela. Ngamin, mabalin nga ramaten na pang blackmail kada tadya kapsat mo. Awanan bain at talaga dayjay a Webilin? Talaga asaan nga agtungtungpal iti saritaan? Traidor dayjay a babae. Relax, Ariela. Awan pa iti ebidensyam na iso talaga ti utag iti panakadukot ni Samuel. Iso relax pa ilaan. Madanaganak, Roko. Mariribo ka nak. Nakarkaro a problema ti kastoy. Relax kunakmat. Mas stress ka no kasta. Basta think positive, Ariela. Patsya ka masarakan tumot lang ti kapsat mo. Roko. Ato tayong agtitinulong. Sapulan tayo, tigabsat mo. Baso yun ay dyan na pasamak, mami. Awan basol ko, Angeli. Anya kamutan? Anyat pagkit kita am kanyak, ha? Ay, sus, ay nawawa. Agap-apa man ang dagiti ang ginapan niya. Huwag na rin malyong. Manipod na dukot ni Sir Samuel. Inaldaw meten nga umay ni Ma'am Angeli diti mansyon. Tapno umay na pagsasawan ti inana. Iso baso yun tinapasamak. Mariribo ka nak, Angeli. Di mo dagdagan ti sakit ti ulo. Dahil maglandag, arami di Dagi pagsaksak jay dan. ng ulo yun. Agulay Ay, magka. mala. Agtrabaho takitin malyong. Uwin panyang. Baybay ang tadagiti amo ta nga agapa. Awan bibiyang takadakwada ay nawaw. No agkinabil da ay kat makamudan iti biyag da. Ang asino nga tang agpaisaw ti akin aramid iti dayjay panyang ay nawaw. Ay, day tatidakkel asaludsod malyong. Ni nga ta mamwibilin nga asawa na. Ay, jak amo ah. Ang nubilang iso. Anya ti motibo na. Apay adinukot na ti asawa na. Uwin nga raw day nawaw. Ay, mabalin na mutlata kasaritan ni Madam no bilang lahat. Day tangarod kat malyong. Angem no maminsan. Kasla tsak mamatian ni mamuwibilin ti akin aramid iti dayjay. Ha, Ta siyempre, panunutem ay nawaw. Pinanawan na ni Sir Samuel. Imbati na akaslawan ang yaman na. Sa ita padukot na. Kasla ag conflict pa niya ngay nawaw. ay nala, sana bale. Tanay report dan tinapasamak. Makaamon dagiti pan nakabagiti lintag nga agimbistiga iti dayta. Saba, ha? Adaawag mo. Ay, mabitlaan. Umawawag tay pangitaltal kakitikal kalapaw ko. Sungbatak biit malyong Adda malagip ko, mami.
Anya dayta, Angeli. Idiin tulod ko datatabali ko kan Uncle Samuel iji probinsya. Adda nadlaw ko. Ha? Anya dayta, iha. Adda lugan amang sarsaruno kada kami. Ngam, jak amo na asino ti akin lugan iti dayjay. Anya. Naalayo ka di ti plate number ti lugan? Saan, mami? Jak mo't nalagipon akinita ti plate number ti lugan. Anya. Sinurot na kayo ka di aging gaijay probinsya. Jak amo, taimon unada mo't tan idin sardang ko ti kotse. Anya. Oh, awanan bain dayjay awebilin. Ha? Ni auntie ti atapon nyo anang dukot ka ni uncle, mami? Asino kumapay? Iso talaga. No iso man bilang, apay anas kan adukutan na. Mabalin namat nga ipakada-kada kayo itinasayaan. Saan nyo mo taparitan no kaya't nang aiwanan ni uncle? Saan ka di? Ha? Akatwan mat. Iso adi kay agpakpakasiguro ani Auntie Webelin ti akin aramid iti dayta. Oh, Tiket din na sayaat nga aramidan nyo. Kontakan nyo ni Auntie Webelin. Tapno mapanak na kanyo no husto ti atapyo. dayta nga rod ti parikot. Taawan kontak ko kenkwana. Anya? Anyaga po akong takak dayja babae. Kat nalpasan ti saritaan mi. Asaanen nga agpakpakita kada kami. Ngam no bilang tahusto ti atap ko. Agsaga na dayjay a babae kanyak. Oh, mami. Napaulimag kayo matan. Ako, mariribukan kami na talaga, Angeli. Madanagan ak. Jak amo ti panunutek. Agpakni ka pa lang ulitan. Ha? Papanak ngay, rukaw. Agawid ka pa lang iti lugar tayo. Anya, ay jak kayat iyay. Nagarigat ti biyag iyay. Amangan nga minagpagkatibiyag mo ulitag. Delikado. Di talam mo. Tsak mo't kaya may sagmak ka. Ay, awan mo ti rumbang apagbut nga kanakan. Awan kaste ag sigurado ulitag. Makapadanag lata. Tas ikagat nga rutin ang idispat sa kini Samuel. Ha? Wah. Iso na say sayat na agpakni ka pa lang. Jak kayat ijay lugar tayo kanakan. Nagarigat ti biyag iyay. Ngumisita. Sige. Takita agto no sa dino ti pagnaidam. Ulitag bali ko. Itulod kan nga agawid no madamdamamon, Ray. Uray saanan? Kabaalak mo ti agawid nga uray sisak laang, anaya? Itulod kan. Saanan? Nagyaman at laangan? Diyak kaya ta mataktak ti oras mo, gapo kanyak. Ha? Okay lang mat kanyak mon, Ray. Basta sikan. Saanan, anaya? Okay, hak. Di nakpakadanagan. On, Ray. Madamag ko man laang. Anya day ta? Adda ka din? Adda ka din ti? Ti sabaling ar-ar mo. Ha? Ay, awan anaya. Ha? Guston din na minsan apa nagdaton ko. Taamangan no mapaayak tumanan. Ha? Mapaay kan tumanan ko nang? Apay? Sino tinang paay kan ka? Ha? Adda ka din ng paay kan ka? Kwa? Not exactly matkit di. Basta. Amumon di kaya't kwasawan, anaya? Awan matiamok anang paay kan ka Ha? Apay, adda ka din inaram mo anang bastet kan ka, Monray?
Awan sapay mat Kwa. Amo, no sa bali at tao ti dengdenggem. Awan serbiday ta panagayat. No isudatin into na ram, kat di mo pa'y amon nga umuna ti pudno arik na ti pagraywam a babae. Awan papanan na. Ha? Anaya? Anya nga tati kaya tasawan dagiti imbagbaga ni Anaya kanya. Apaya kas JT kunana. Hey, palsun samat ti imbaga ni Tata Malyong kanyak. Manray. Hmm? Barok. Ah, Ay, nawaw. Tata Malyong? Kasla naunag ti pampanunutem ay nawaw. Tata? Anyat pampanunutem barok. Pampanunutem ka di may ti panagpukaw ni Uncle mo, Samuel. Saan, Tata? Ni Anaya ti pampanunutet? Ha? Ay, Kasla palso mo di imbagam, Tata. ay nawaw. Anya nga imbaga? Ti imbagam agayem laeng ti pangibilbilangan kanyak ni Anaya? Kasla saan mo't? Ha? Ay nawaw. Anyat kayat mo asawan mo, re? Kasla ay ayatin nakmet ni Anaya. Ha? Ay nawaw. Apay anay baganti kasta barok. Basta. Awan mo ti imbaga na agayem laeng ti pangibilbilangan na kanyak. Ha? Damagak man kan ka, Tata. Yan day tabarok ay nawaw. Imbaga ka di amis mo ni Anaya kada kayo? Asa anak akayat? Ay nawaw. Saan mo't kini nga eksakto akasta barok? Kasla pasagit laeng kasjay. Ha? Kwa, jay... sana bali barok. Tano talaga ada kayo, tinay karipare ti tunggal may siya. Nagsabat tumot laeng ti dalan niya o barok ay nawaw. Tata Malyong? Ay, Munray. Munray. Siyak man ti agdamag. Anya ti damagam, Tata. Apay, talaga ka day nga agayat ka kinaanaya nga anak ko ay nawaw. Iti laksed, tinaybagakken ka. Ti panangupay ko ken ka. Ay ayatam ka dilatan ni Anaya ay nawaw. Unay-unay, Tata Malyong? Ha? Ay nawaw. Isu na lang. Takasla nagbain ako, hindi kas jeti imbagam kanya. Ha? Siyempre, natulnugakan ka, Tata Malyong. Ha? Di ka ngamin kaya't asukiran, Tata Malyong. Isu nga amin nga ibagam kanyak, katungtong palag. Panagkunak. Panawan ng tapno asikaswag ti panag-review, Flora. Talaga ka di panawan na kami, Anaya? Si Kakit di man. Saan mat at totally akasta? Umayak tumot lagtaas agpaminsan. Anaya? Napanunot ko. Sayang ti aldaw no itantan ko pailaang ti panagrepaso para iti board. Amangan no marigatan akton am employ no bakit akton. Anya, bakit nga ibagbagam mo? Ubing ka pa'y matanaya? Basta, nakaikadang akon, Flora. Mas dawak matkan ka. Kalaat mat day tapang ngadang mo. Kunam, ipapas mo pa'y tagtrabaho dito'y bar. Sa ita, kasta man ang tipangandang mo. Kasapulan namin, Flora. Kabayatan afres pailaang diti utek ko dagiti inadal ko. Sige, makamu ka. Good luck, itanyaman apang ngadang mo, friend. Agyaman na, Flora. Araya anak ko.
Ibagam man tipod no amarikrik na may nawaw. Marikriknak para itian niya, tatang. Jay man nagpaiso ti ibagam kanya kanakaw. Gayem kadila ang atalaga ti pangibilbilangam kini Monray. Wino, anya? Pasensya ka na anak ko ay nawaw. Medyo personal da ito yabanag. Hanggang kasapulan na mamwak. Tada kayo kini Monray nga aware ko ti masiknan iti daytaw eh. No, ibagam aman nakibiyangak, sige, awata kay nawaw. Tapod numot nga main. Ngamno daduma, makonsensya ak ngamin anak ko. Nga main, siyak ti makagapaw, no apay nga insardeng ni Monry tinagdaton ken kaay nawaw. Tatang. Mabalin ka di amamuan? No pudno agayem laeng ti pangibilbilangam ken kuana? Tano siya kamay sa anak ka. Awan mo't parikot kay no bilang agginusto kayaw. Iso adi kag babae na mga klon iti pudno arik na manak ka ay nawaw. Kaya't katulungan. Kaya't mo mat atulungan ni Monray. Ibagam tagpay so anak ko. Di kag babae. Aga semet ti limanga aldaw apakadam panyang. Papanamanen ayah. Adala ko maimportante nga ramidak, madam. Dayta akat no palubusan dak. Kasanon, no saan ka apalubusan? Madam. Angam, sige. Tapno di mo matkon ko na. Kan tangay awan matan ti kapsat ko nga si kaswam dito mansyon. Sige, palubusan ka, panyang. Agyaman ak, madam. Ngam no plano mon ti pumanaw. Ibagam adagos kanyak. Tapno makasapulak iti kasukat mo. Naawatam? Ay, saan, madam? Sa anak pa'y apumanaw. Napigsaak pahingag trabaho. Maturog ta, Ariela. Rabiin. Sige, sa anak pa'y makaturturog. Nabaliktad sa ti sitwasyon na Ariela. Idi, sikati kanay ng mga awis kanyak tap na maturog. Gamita, sikamutan di sana makaturog. Talaga ajak makaturog nga agpampanunot. Anya nga minti pampanunutom ay Ariela. Roko, saan ka pagpampanunutan iti dakas, ha? Angam addaman lakayat ko adamagan kan ka. Kat sapay lakuma, tajay agpaiso ti isungbat mo. Anya dayta, Ariela. Anya ti damagan ni Ariela ken ni Rocco. Gagayem, diyo liway na dinggen tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Tigasat. Napalabas, naibaga ni Ariela ken ni Rocco, ani Webelin ti atapen na anang padukot iti kapsat na. Kampay idi, inayunan met ni Rocco dayta. Nakangagmet ni Ariela kini Angeli nga anak na. Tano saan da kano kuma nga impaawid iti probinsya? Saan kuma anapasamak kini Samuel ti Kasjay? Impagamet ni Rocco kini Barliko nga agpaknipay laeng para iti siguridad na. Kabayatan na, gapumet iti panagbaliwen ti pannakilangan ni Monray kini Anaya, inkadeng ti balasang nga asikasunan ti may papan iti panagripaso na para iti board exam. Iti may sarabi, saan ang makaturog ni Ariela. Itagagayem, dinggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat.
Talaga ajak makaturog nga agpampanunot, Rocco. Anya nga minti pampanunot maya, Ariela. Rocco, saan ka apagpampanunutan iti dakas, ha? Agam adaman lakayat ko adamagan kan ka. Kat sapay ko tajay agpaiso ti isungbat mo. Anya day ta, Ariela? Saan lang amin, anam na minsan, ana sa kanyak daytoy. Anya nga min day ta? Ti imbagam idi, apa nang idispatsam ka ni Samuel akapsat ko. Anya ita, Ariela? Sorry, Rocco, ha. Ang madamag ko laan. Awan ka di talaga ti pakainaigam iti panagpukaw ti kabsat ko. Unay kamatan, Ariela. Nagtagasak gayam iti pagkitkitaam. Kaya riga na siya kung ti asawam. Ngam awan gayam ti panagtalag mo kanyak. Nagawan mo't a konsensya kung naramidag ti kasta. Rocco, di ka kumaagungat. Relax ka dilaan. Nagdamagakla. Ngam naglawag asak ti pagpabasulam iti napasamak iti kabsat mo. Saan nakasta? Sorry. Sorin. Nadamag ko laan. Wen, pudno, naibagak na itakin ka iti. Ngam raramag ti pangadeng mo. Imbaga masaan mo akayat. Iso at tinungpal ko ti kayat mo. Saan ka di? Di ka nga ron agungatan aro ko. Sorry ka din. Pakawanan na ko man. Sorry, sweetie pie. Pasensya ka na. Nung imato ti boses ko, Ariela. Sikan tumat kami. Sorry, talaga. Wala, pasensya ka man tin, Ariela. Ngamday to'y kumati isagsak mo iti utak mo. Diyak may turot ti mang traidor kang ka. Iso adinak kumamot pagat atapan iti kasta. Atoy, Monrey. Ha? Di mat nagtulagan ta abayadam dagiti bills dito'y mansyon. Uwan, mama. Tapno addagong gunam nga agtrab-trabaho. Uwan, mama. Bayadam ti bill iti danom, kuryente kan iti internet. Okay? Uwan, mama. Sika ti mapanmang bayad iti dayta, ha? Uwan, mama. Kasta, agtulnog ka, tapno nasayaat ka kanyak. Ado, ti paggastusak. Iso arumbang la at tumulong ka kadagiti paggastusan dito mansyon. Saan apuro siyak? Naawatap? Uwan, mama. Ay nawaw, sikat ti agbayad kadagita, Monrey. Uwan ka no, Tata Malyong? Ay unay lagi dinaya. Ay nawaw, nagdakil ti bil iti silaw, danom ken internet, ipabayad da amin ken ka. Agunget ni mama, nujak bayadan dagitoy, Tata Malyong. Ay nawaw, di dala maasyan mo't ken kan. Ay unay ay nawaw. Sana bale? Takayat kumati makatulong ka da mama, Tata? Mabitlaeng nga raw takuyogan ka ay nawaw. Saanan? Taamangan no at dapay aramidam, Tata? Apay, amom nga raw ti pagbayadan ba raw? Agdamagak Tata Malyong. Kasta nga minter aramidak no jak ammo idi ti papanak. Agdamdamagak. Kuyugan kan Monrey ay nawaw. Duwata mapanagbayad. Sa nabalay, tanalpas ko amin na natrabaho. Ni kumananam apanyang, ngam awan, nakabakasyon ni nanam apanyang. Ay nawaw, naibusin ti kwarta Monrey. At dapay kwartak. At dapay iduldulin ko, Tata Malyong. Ay nawaw, imbis makaornong ka, awanan Tasi kamot gaya man ti para bayad iti bills iti mansyon. Sana problema kanyak dayta.
Tas anak mat ana imot, Tata Malyong. Ay nga may nawaw. Di na kala maawatan matan ni mamam. Okay laang. Ay nawaw. Ay wine, tangay rimwarta mo't laangan mo ray. Dumaw astaman iti ayan titanam day di papam. Ha? Agpaiso, Tata Malyong? Wen, intaman sa rongkaran titanam day di papam. Sige, kalpasan na. Mapantay jay balayo, tayin ta sa rungkaran ni Anaya. Ha? Ay nawaw. Kailimon ni Anaya, banok? Ha? Kwa? Uwan tagayam ko kat nga rod. Sige. Parang saan arimwarte anak ka. Sapay ko tamadanon ta ije balay. Kumusta, Mami? Ada ka din imawag kada kayo? Saan ka di pa nga imawag dagiti nang dukot ka ni Uncle? Amang ano agkid daw dagiti iti ransom money. Oh, awan mat, iha. Sapay ko mataawan ti umawag kanyak nga agkid daw iti kwarta. No kwarta tiranta dagijay, talaga nga awagan da kayo, Mami. No adda umawag nga agkid daw iti ransom money. Talagaan ni Webelin ti atapak anang padukot kan ni Uncle mo, Angeli. Tarupat kwarta day jay a babae. Mami, awan pa manaknak yo. Di kay basta agpabasulatan. Tadiyo ammo no asino at talaga ti akin utek iti daytoy a napasamak. Angeli. Ado mo ti makamam mo kada kayo saan kadi? Amo ti kaadwan abak nang kayo. Sigurado nga ado ti mangal alman iti kinabak nang yo. Saan laan ni Auntie Webelin? Mabalin ka di, Angeli. Di mo isakit day jay a babae. Ta di mo ammo tipod no akin na tao na. Siyak ti kampyam, ta siyak ti inam. Naawatam. Oo, sige. Mapanakon. Saan ako nga agbayag? Tamang ano sa pulan nak tinobyo. Diyak kaya ti makisubang kada kayo. Iso nga agawi dakon, Mami. Awan mo't ni Anaya diti balay ay nawaw. Napanan na kanungay, Tata Malyong. Diyak mo Basta adda ka no inasikaso na itiruan. Iso arimwal. Urayon tan Tata. Anya, ay nawaw. Amangan no sa pulid na tanimamam. Agungat mananday yay. Ibaganan tumanan niya insungsung ka. Ay, umunakan nga agawid, Tata. Anya? Ay nawaw. Saan na mabalin abarok? Sigurado asapulin na ka ni mamam. Saan nakasapulan dayjay? Basta, nabayada kong dagiti bill si Jay Mansyon. Ha? Uwan, Tata. Sa bagay, makumikom damadam ita. Iso asaan da ka pala masango apagtripan. Aburido dahaga po iti panagpukaw ni Uncle Maway nawaw. Iso nga rod nga umunakan, Tata. Taurayak ni Anaya. Ay nawaw. Agaram saman mit tanto yaw awir ka. Ay nawaw. Nakalukat ti balay. Adda nga ta ni Tatang. Tatang, adda kayo? Naimbag na oras mo, Anaya? Munray? Pasensya ka na. Kadwak ni Tatang mo itay. Ngam imunan anagawi di Jay Mansyon. Munray, itaman pa'y. Kunak no nang lipat kan. Kunak no di mon kayat ti umay dito balay. Diyak ka ba ilan, Anaya? Pinadas ko ti mangiwaksikan ka iti puso kan panunot ko. Diyak gayam ka ba ilan, Anaya?
Ayatan ka, Anaya? Monray. Kailiw ko abaliksan mananday ta abalikaskan ka, Anaya. Uwan gayam. Adda ginatang ko ataraon. Pagsangwan ta. Di ka nagluto. Amok anabannog ka. Nagsit ka talaga, Monray. Agyamanak, Anaya. Napatag ka ngamin kanyak. Sige. Ituloy tan madamdama ti agsarita. Agpalasak biit. Kalpasan na. Agsangot ta amangan. Bayat ti panagsarsarita ta, Monray. Oh, Monray. Pangan kan Buy-buyaan nakmatlatan nga agi sub-subo iti taraon. Adda mintas ka, Anaya? Italamanan amamingmingak ti rupam? Nanayunan manan ti kinapintas mo? Anya? Sika Monray yan. Bulain nakmanan. Saan man? Talaga anak kapimpintas ka, Anaya? Sa anak ama-uma amang mingmingmingkan ka? Makaay-ayo ka akit kitaan. Ala, mangan kakit din, Monray. Diyos ko. Apay ang nagpaydo mati kinaragsak ko ita. Kasla kompleton ti aldaw ko ita. Kanakitak manin ni Monray. Anya ka din daytoy. Ayat ka din ikay papanan daytoy. Oh, Anaya. Si kamot tan ti mangmingmingming kanyak. Ha? Mala, mangantan Monray. Sige, Anaya. Basta dahito ti tandaanam, Anaya. Ayatan ka. No pajak mo, no anya tigasat ko kan ka. At talinaed kalata dito'y puso. Si kalata ti ikis. Kan iririyaw ti puso, Anaya. Ha? Nakasursuruan ka dagit abalikas Monray. Insuro ni tatang ko anya. Ha? Saan mo't Nagtaod mismo iti kaunggak, Anaya. From the bottom of my heart. Di ka madanagan ta. Ay, kwa. Taan niya, Anaya? Ay, kwa. Ay, dandaniak na galisan. Saan pa'y nga ita? Nasa pa pa'y unay apa nangaklon ko kankwana. Nukas pangarigan. Anaya? Kwa. Kunak, saan ka madanagan? Tamamati ak kadagiti ibagbagam. Ala, ituloy tantimangan. Ay nawaw, long time no say, Panyang. Nabayag nga awan ka dito mansyon. Sumagmamanumot lang nga aldaw nga awanak dito'y malyaw. Napanamaya, Panyang, ay nawaw. Awan, nagbakasyonak laeng. Takasla na bambanog unay tibagik. Ay nawaw, amangan no kasapula munti na, Panyang. Ay, wen ko mga road. Ngamjak mo't mabalin ti agsardeng nga agtrabaho. No di mon kabailan, di mo pilitin ti pagim nga agtrabaho, ay nawaw. Panyang, amangan nga min no agsakit ka. Saan mo't nga rod ang mabalin nga agsardengak? Panyang. Pangalaak nga iti kanag no jakon agtrabaho. Ay nawaw. No paknangak ila ko ma.
Siya kon timang biyagkin ka panyang. Ay, nawaw. Madanagan akin ka. Ay na, saan na ka di apa kadanagan? Kabailaklat ta abyagan ti bakik. Kan maysa, saan nak matakab kabagyan? Apay kumapakadanagan nak. Ay, nawaw. Napatig ka matan kanyak panyang. Bilang kan a BFF ko. Best friend forever panyang. Ay, nawaw. Ang bayam. Tano bumaknangak tao. Siyak tao timang biyagkan ka. Itid ko amin na kasapulang panyang. Taraon mo. Kawes. Vitamins. Agas mo naguyik ka. Kan amin rin ay nawaw. Sika talaga Malyong. Saan man panyang. Sana magdilang anghel ako. Bumaknangak to ko ma. Tasyak timang biyagkan ka. Na, Igatangan kay ti adwa sapatos mo panyang. Saan mo't lang nga asawa ti biyagin ti lalaki? Uray gaya mabalin. BFF nga ron. Papanamon re. Sarong karak ni Anaya, tata? Ha? Ay nawaw. Sigurado ka mon re. Uwan, tata. No kasta ay nawaw. Intuloy mo ti nagarem ba raw? Ay, uwan, tata Malyong. Sorry, tata. No sinukir kayo. Ha? Saan nakmat ngamin akagura ni Anaya, tata? Ay nawaw. Sige, magamu ka ba raw? At daamin kan ka apang gadang. Basta tay bilin ka, Wine. Lagi-lagi pam amin na balakad ko. Dagiti rolls nga imbagakin ka. Ay nawaw. Anya abalakad mo, tata Malyong? Tika di rolls ti panagaram? Wano ti rolls ti panakapaay? Siyempre, duwadan amon re. In short, masapol nga agbalin ka nga sport, okay? Okay, tata Malyong. no kasta. Desidido kan, Anaya? Wan Flora, ngam ikarkararag ko pa'y. Noan niya talaga ti plano ti Apo. Ay katuan kasta ti rumbang. Masapul nga amin aganwat tayo, kat ikamang tayo nga umuna iti Apo. Taurean niya pa'y day ta planom iti biyag mo. No saan mo't apagayatan ti Apo, awan mabalin mo. Wan Flora, iti unos ti panagbiag ko. Italaan na karik na ak iti kastoy, Flora. Kat ti salsaludsuda. Apay anipay munre, tinakarik na ak iti kastoy. Gapo ka di iti kinatao na, Anaya? Pampanunutan ti sitwasyon na anya. Amumat nga italaang agkidawakan ka iti advice. May papan iti kakastoy abanag. Italaan na karik na ak iti kastoy, friend. Apay nga isupay. Oh, kat, anya ko mati sa ludsod. Wano problema iti dayta, Anaya. Flora, Saan mo't lang iti pisikal abanag ti pagibasaran ken ni ayat, saan aya? wala. Napanagnagak daytan, Flora. Inayat ko ti amin a kinatao ni Monre.
Ket nariknak no kasano ti kinapatag ko kankwana. Nga uray kasjay ti kinatao na. Amok adinak tupaldaangan dayjay. Kasano nga ron? Aklunam ka din? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama? Gagayem, diyo liway na dinggen, tituloy tinobela tayo, anapauluan. Tigasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bulyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ngistasyon. Tigasa. Agyaman kami itingkay panangtarabay.